oprema u redu, mi smo ready. Što se mene tiče, može. A gorivo i to gotovo? Sve je završeno. Završeno. Završeno, dobro. Može sad dati se. Beograd, ATIS information, X-ray, expect IOLS, approach, special, 1216, runway 30 in use, taxiway Charlie closed due to work in progress, transition level 110, wind runway 30, touchdown zone variable between 300 and 050 degrees 2 knots. Visibility runway 30, touchdown zone 6 kilometers, midpoint 8 kilometers, end 6 kilometers. No significant cloud. Temperature 14, dew point 8. QNH 1014 hectopascal. QFB runway 3. Možeš traži clearance da vidimo šta će ti dati. Možeš 1-2 ako može. Samo ti traži clearance, šta će ti dati i šta. SBA 1-2 Victor, Delta Tower, good day. Departure runway 1-2, clear to destination via Victor Alpha Lima 2 Fox, departure 6,000 feet, Fox 4134. To destination via Victor Alpha Lima 2 Fox, departure runway 1-2, planation 6,000 feet, Fox 4134, it's here 1-2. SBA 1-2 Victor, it's clear, scope is correct. Može kao zero fuel weight confirmation. Zero fuel weight CG. 51 tona. Jeste. Zero fuel weight CG 30,4. Jeste. Block 7.1. Jeste. Take off weight 57,9. Jeste. Landing weight 56,400. Jeste. THS je 0,3 up. Jeste. Što je oko 30, malo manje. Jeste. Ok, staza 1-2, full length, vetar leđni, 2 čvora iz 302, temperatura 14 stepeni, QNH 1014, dry runway, anti-ice off, 57.900. To je sam očigledno tako. Tako je. Ja dobio Flex 79, 29, 33, 975 malički. Tako je, Green Dot 201, 79, 975, To možeš šaljiti. šalji. Evo ga, poslato. Noise abatement 29, 29, 33, 79, 03. Valjevo tu Fox Standard Instrument Departure, karta je znači 10-3 Fox od 20. novembra 2000. godine. Valjevo tu Fox, straight ahead, maksimalnom brzinom 230, pa onda do 1100 fita, pa onda desno, Bravo Eko 204, maksimalnom brzinom 230, između 5 i 6000, pa onda opet u desno 239, Bravo Eko 207, 250, 6000 fita i onda Valjevo. To je i u boksu 1100 u pravcu, desno, Valjevo tu Fox, Bravo Eko 204, 167, maksimalna brzina 230, pa onda nakon toga Bravo Eko 207, Valjevo 6000 initial climb clearance, skok si stavio,
Emergency briefing standardni, pre brzine V1 moja komanda stop, power idle, full brake, reversing dok se ne zaustavimo, kad se zaustavimo parking brake, set to park, attention, cruise station 2 puta i komanda e-connection. Ukoliko je komanda go ili posle brzine V1 nastavljamo poletanje, nikakva akcija do 400 fita osim gear upa i utišavanja warninga na koji budemo imali. Biće komanda full heading, pošto nema secondary flight plana, nastavljamo pravo napred 3,5 milje pa desno na Obrenovac 3000 po engine out proceduri. Na 400 fita biće komanda e-connection, ti radiš ICAM, kad je engine secure, prvi, drugi, treći slučaj biće stop ICAM, VS push to altitude hold, increase speed, green dot, open climb, maximum continuous i nastavljamo penjemo na 3000. Idemo na Obrenovac, uđemo u holding, nakon toga se dogovorimo, napravimo calculation, pripremu za sletanje, staza 1, 2 ili 3.0 upotrebi, sve jedno. Vraćamo se da sletimo, ispod smo maksimum landing weighta, tako da nemamo tih problema, sve ostalo će biti standardno ukoliko bude bilo. Možda pročitaš kad budeš stigao. Kako je? Fenomenalno, ti? Kad budeš stigao možeš da iščitaš before start checklist, starting gate bio na Cockpit preparation. complete, removed, auto and on, ADLS, 3 times navigation checked, fuel quantity, 7140 kg checked, take-off data, set, one reference, QNH is 1014 set. 1014 set down to line. Ok. Podgorica arrival, Island Zulu za 36. Biće moj kod 3 alfa. Znači, kaže ovako, samo da vidimo da li ima. Vaja, da. Evo ga ovdje, evo ga ovako, evo ga ovako. I sad ćemo da vidimo. Jedno će nam paliti konstrejnovi u prilazu u moj kurac. Sad će da se pojave, da se kiraj se. Moljkovac. Peler 9000, 10 milja 6800, Podgorica 3,5 ili više. To su i konstrejnovi. Ground power disconnect i tu je sve. Evo tebi da se zabavljaš, drago mi je bilo, vidimo se, čao, sve najbolje. Evo tebi jedan da imaš za svaki slučaj, za dole mogu vrata, ja se javljam. Može, evo izvoli. Dame i gospodo, poštovani putnici, dobar dan i dobrodošli na Airbus 319 Air Srbije na današnji let između Beograda i Podgorice. Zamolio bih vas za malo pažnje, govorim vam kapetan aviona. I danas u posjedi sa mnom je moj kolega, prvi oficir kopilot Nenković u ime posade Air Srbije. Mi vam želimo srdečnu dobrodošlicu uz par kratkih informacija o vezi našeg leta. 40 minuta ćemo leteti od Beograda do Podgorice našom standardnom rutom uz delimično oblačno, ali uglavnom prijatno i lepo vreme. Startovanje motora očekujemo u narednih nekoliko minuta na bazi posljednjih podataka sa podgoričkog aerodroma. Tamo je također sunčan dan sa slabijim severozapadnim vetrom, a temperatura je 15 stepeni. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i u ime cele posade vam želim prijatan let.
Ladies and gentlemen, good afternoon. This is your captain speaking. On behalf of my crew, I wish you very welcome on board Airbus 319 Air Serbia on our flight from Belgrade to Podgorica. Flight time today will be approximately 40 minutes and we are expecting mostly sunny weather for our flying. Also, we are expecting startup on time and according last weather report from Podgorica, weather is mostly sunny with wind from northeast up to 10 knots and temperature plus 15 degrees centigrade. Thanks for attention and I wish you a pleasant flight. Možemo dozvolu. Air Serbia 12 Victor, Golden Tower startup, pushback facing west approach, QNH 1013. Startup pushback facing west approach, QNH 1013, Air Serbia 1013. Set. I može bilo online. Closed. Beacon. Is on. Transmitters. Idle. Set to park. Poštovanje druže moji, dobili smo dozvolu za start i push facing west. Mi smo spremni, kad budeš ready reci da otpustim kočnice. Start sequence u pushbacku 2.1. Važi, evo potižemo avion. Hvala ti. Flights for both passengers and crew. In order to ensure the safety of everyone on board, we are all required to wear a mask covering our mouth and nose for the entire duration of the flight, except while eating or drinking. Thank you for complying with this requirement. Cockpit, mi smo spremni, da li možemo krenemo? Evo, break release, možemo nazad i start sequence 2.1. Važi, facing. Pripreme za poletanje. Facing west. Hvala. Uređaji moraju biti isključeni. Mobilni telefoni moraju biti isključeni ili podešeni na režim letenja. Putnike koji imaju Apple, MacBook Pro uređaje, podsjećamo da ovi uređaji tokom leta moraju biti isključeni i da ne smiju Možemo, trbreda. napajanje. Vaši druže moji, startujemo dvojku. Bleed is on. Ukoliko primetite da je vaš uređaj oštećen, topao, dimi se ili je izgubljen. Bleed pressure check. Starting Ladies engine and number 2. gentlemen, we are starting the preparation for our departure. All electronic devices must be switched off. Mobile phones are required to be switched off or set into flight mode. Passengers with Apple MacBook Pro devices are kindly reminded that these units cannot be turned on or charged whilst on board. Please inform cabin crew immediately if your device is damaged, hot, produces smoke or lost. Cabin briefing. Dame i gospodo, i u slučaju da često letite, molimo vas da obratite pažnju na našu bezbednosnu demonstraciju. Ladies and gentlemen, Parkirajte. Parking brake set to park. please watch and listen carefully as Parking we brake set to park, brake pressure check. demonstrate the features of this aircraft. Vaš sigurnosni pojas mora biti vezan kada je znak za vezivanje pojasa ovako uključen. Pojas se vezuje ovako, podešava se povlačenjem krpiša, a od kopčava podizanjem gornjih belih kopčeva. Broj 2 uspešno ustartovan, startujemo motor broj 1. Možemo, trbreda. Starting engine number 1. Your seatbelt is fastened like this, tightened by pulling the strap and unfastened by lifting the upper flap and pulling the belt apart. Ukoliko u toku leta dođe do iznenadnog gubitka pritiska u kabini, maske za kiseonik automatski će ispasti iz odeljaka iznad vašeg sedišta. U tom slučaju snažno povucite najbližu masku u sebi, skinite svoju zaštitnu masku sa lica, prislonite kiseoničku masku na nos i usta, pričvrstite elastičnu traku oko glave, vežite pojas i dišite normalno. Masku prvo namestite sebi, tek onda drugima. If cabin pressure drops at any time, oxygen masks will automatically drop down from the panels above your seats. Should this happen, firmly pull the nearest mask towards you, remove the protective mask, place the oxygen mask over your nose and mouth, secure the elastic band around your head, fasten your seatbelt, and breathe normally. Place your mask first before assisting others. Ovaj avion ima 6 izlaza koji su jasno obeleženi.
dva izlaza u prednjem delu aviona. Završili smo startovanje oba motora, ti možeš da se isključiš, izvuci pin, vidimo se sa leve strane. Hvala ti na saradnji, pozdrav i prijetno. Hvala, prijetno, pozdrav. Iznad vašeg sedišta. There are 6 exits in this aircraft which are clearly marked. 2 in the front, 2 over the wings, and 2 at the rear of the aircraft. Please keep in mind that the nearest emergency exit may be behind your seat. After start checklist. Sljedeća traka uputit će vas u najbližem izlazu. U slučaju evakuacije, Off. Check. Your car marshal will guide you to 29 the check. nearest exit. In the unlikely Zero. event of an evacuation, follow the cabin crew instructions. Možete ekskrirati. u džepu sedišta ispred vas nalazi se upućeno u situacijama. Molimo vas. SBA 1 Victor, taxi to bullet point runway 12, via Mikey now. Left clear. Study it carefully Brakes. and please return it to its place for further use. Flight controls check. In case of an emergency landing on water, your life jacket is under your seat. Radar check. When instructed by the crew, take it out of the cover and place it over your head. Fasten the strap around your waist and pull to tighten it. Prsluk se automatski naduvava snažnim povlačenjem sa nočice ili prsluk naduvajte po Može tamo. napuštanju aviona ili kada izađete na krilo. Nikako pre. The jacket will be automatically inflated Check by right side. pulling the red tag or by blowing into the mouthpiece. Inflate the life jacket when outside the aircraft or as you step out of the wing. Never before. Prsluk ima sjelicu koja će se aktivirati u dodiru sa vodom. The life jacket is equipped with a light bulb that will be activated in contact with water. Posada će sada izvršiti konačnu proveru kabine. Želimo vam prijatan let Air Srbijom. The cabin crew will now pass through the cabin to carry out a final check. We wish you a pleasant flight with Air Serbia. SBA 1 Victor, runway 12, clear for takeoff, wind 04096. Take off now, 1 to 2. Such one. Left side is clear. Really? Sljedeći avion test. Dobro, okej, može off. Može. Molim, Cabin security box. hvala se idemo. Može before takeoff. Flight control. Check. Check. Flight instruments. Also check. Check. Briefing. Confirm. Flap set. Config 1 plus 7. Config 1 plus 7. V1, V0, V2, flex temperature. 129, 129, 133, flex temperature 79, check. 129, 129, 133, flex 79. ATC. Set. ICA memo. Take off, no blue. Cabin crew seats. Može below. Take off runway. 1 2 full end. 1 to 4 leg for full. Cabin crew. Advised. Dicas. CARA. Engine mode selected. Normal. Flex. On. Before takeoff check, please complete. Take off, receive. Take off. Manual flight 79, SRS runway on thrust blue. Check.
Serbia 12 Victor, contact with Belgrade Radar 133.1. 3313 Serbia 123. Trust, climb auto trust. Check. Belgrade Radar Serbia 123, passing 1800, 6,000, 102, Foxtrot departure. Serbia 1 Victor, dobar dan i vama, Beograd Radar, identify, clear to Victor Alpha Lima, climb to flight level 260, unrestricted. Victor Alpha Lima 260, unrestricted climb in Serbia 1 Victor. Set direct Valjevo. Direct to Victor Alpha Lima, Set 26,000. 26,000 i za sad je 8,000 Magenta zbog Valjeva. Skidam koji stoji na Valjevu. Neka stoji za srce. Set direct Valjevo ponovo. Ok. Autopilot on is done. Trust climb, open climb, Victor Alpha Lima. Flaps 0. Speed check. Left. 0. Trust climb 26,000 L blue set. 26,000. Može. Belgrade Radar identified clear to Tata, follow Adam 2 Delta, arrive for island approach runway 1 full left. Descend to 4,000 feet, QNH 1013, condition level 110. Mike in the way, hang one. 6-5, clear to descent, level 110, expect on the 1 full left. I see the road, run 6-5. Clear to Sadam Point, then follow Sadam 2 Delta, arrival 4 island approach runway 1 full left. Clear to Sadam, Sadam 2 Delta, arrival 1 full left. Clear to the point 110. I see the road, run 6-5, that's correct for route, then descend to 4,000 feet, QNH 101, Set standard. conditional level 110. Passing level 107 može. Može. Da. Plus 40. Below line. Road line. Standard set. Up. Retake. On. Standard set. Može 10,000 items. Rad nam clear, secondary copy, seatbelts off. Serbia 1 to Victor, descend to flight level 140. Flight level 140 L blue. Vertical speed minus 1500 set. Check. Flight level 140.
ono što ja rekao u Beogradu, znači Mojkovac 3 Alfa, Mojkovac 11.000, 25 milja 10, Pelev 9, 15 milja 6.800, Podgorica 3. 10 milja 6.800. Tako je. Tako je. Podgorica 3,5, 7 milja u desno, Intercept ALS 3.6 Zulu, Course 3.5.9, minimum je 2.8.5, low auto brake. Po sletenju pistu napuštamo sa leve strane na bravo, zvučio neuspjelo prilaza, znači pravo napred, Podgorica Vor u desno, radijal 0.18 do 3 milje, u levi zaokret ponovo na Podgoricu, pa ili ćemo u holding ili kako se dogovorimo. Sve ostalo standard. The speed minus 2007. Dame i gospodo, poštovani putnici, još jednom dobar dan iz pilotske kabine. Zamolio bih vas za još malo pažnje, govorim kapetan aviona. Lagano se približavamo Podgoričkom aerodromu, ako mi dozvolite da vam ukratko saopštim nekoliko informacija interesantnih i vezanih za naš današnji let. 40 minuta će trajati naš let od Beograda do Podgorice i letimo našom standardnom rutom u sunčano prijatno lepo vreme, a trenutno spoljna temperatura je minus 31 stepen Celzijusove skale. Pritom ćemo preleteti udaljenost koja iznosi negde oko 250 nautičkih milja ili 450 km vazdušne linije, a put nas danas nakon poletanja sa Beogradskog aerodroma Nikola Tesla u pravcu jugoistoka i dostizanja bezbedne visine u desnom zaokretu preko Obrenovca vodi u pravcu Valjeva. Nakon toga naš let smo nastavili u pravcu Čačka i Užica, trenutno preko Zlatibora, Sjenice i Mojkovca nastavljamo ka Kolašinu i Podgorici. Sletanje očekujemo u 14 časova i 20 minuta po lokalnom vremenu. Vrlo kratko smo danas leteli na visini od 26.100, pošto je bilo negde oko 7.500 metara. Pre nekoliko minuta napustili smo tu visinu u prilazu i pripremi za sletanje na Podgorički aerodrom. Letimo sve vreme prosječnom brzinom od 400 nautičkih milja, 720 km na čas, a na bazi posljednjih meteo podataka iz Podgorice vreme je uglavnom sunčano, vetar je slab severoistočni, temperatura je 15 stepeni. Ja vam se zahvaljujem na pažnji i u ime cele posade vam želim prijatan let. Ladies and gentlemen, once again, good afternoon from flight deck of Captain speaking. We are approaching to Podgorica Airport, and according to our standard operating procedure, I would like to give you some more information about our flight today from Belgrade to Podgorica, which fly approximately 40 minutes, and we are flying our standard routing at the distance of approximately 250 nautical miles or 450 kilometers. After departing from Belgrade Airport Nikola Tesla to the southeast, we are flying to St. Petersburg. Then after that, in right turn, we are flying to Brenovac, proceeding via Valjevo to Čačak and Užice, now via Zlatibor and Sjenice. We are proceeding to Mojkovac, and after that we shall continue via Kolašin to Podgorica, and expected landing at 20 minutes past 2 o'clock local time PM. 10 minutes ago we were leaving our cruising altitude 26,000 feet. It was approximately 7,500 meters with speed around 400 nautical miles per hour or 720 kilometers per hour. On our route, weather is mostly sunny and outside temperatures around it is minus 20 degrees centigrade at Podgorica Airport, according to last weather report. Weather is also mostly sunny with wind from northeast up to 10 knots. Temperature is plus 15 degrees. Thank you for attention and the initial flight. Level 110 set, QNH 101.8 set. Jeste, Bridge vode i dalje. 8,500 feet. Znači 183, 15 stepeni, QNH 1018, Good runway anti-ISO, težina sletanja bit će 56.500, konfiguracija full, sve ostalo standard.
127, 127, 441 je margina, ja ću to da pošaljem, ovdje je 127, to se slaže, ovdje ćemo stavimo sve 1000 fita iznad terena, 1200. ma ne mora za 1200, 1200. Speed select 280, activate approach phase. Austrian Santos 77,100 feet. 7,100 feet on 777. A ovo je to Vitališa. Radar from Moscow, Delta Sierra, frequent descent. Neće ti dati džabe ti je arrival gear. A toto nego da mu kažeš kad dođe? Pa je, vidjet ćete one skire se. Speed 250 set. Vertical speed minus 1000 set. Then Austrian 727, ready for visual right to set on 36. Austrian 727, confirm ground contact. FM. Austrian 727, take for visual approach on 36, around 6,000. Then visual 36, Austrian 727, right. Vertical speed minus 500 set. Javim u position Mojkovac, level 110. Heavy on to east position at corner right. Heavily to 3 Alpha Iowa. QNH 1018, transitional 110 to crossbar Polska Delta, 4,000 feet per minute. Kaže, do sada holding arrival, next one circle, 1 transitional 110, 1,000 Delta, 12,000 kW. 1018 set plus check passing 11 Sierra Sub. Plus 20. Može approach checklist, seatbelt season. Sleeping. Confirm. Check. Is on. All left. QNH 1018 set. Austrian 727, contact down 118. 285 set. Ready to Austrian 727, Normal. One 0,000. All blue. Yankee Uniform India 199 identical.
25 milja, 9000 set, vertical speed minus 1000 set. Ladies and gentlemen, in preparation for landing, please fasten your seatbelt and ensure that your seat mat is in the upright position. The use of electronic devices is not permitted. Thank you. Može. Može on. Speed 210, vertical speed minus 500 set. Cabin secure. Hvala, dole 15. Hvala. Cabin is secured. 10,000 items completed. GPS primary clears back. Čekaj. Halt. Air Serbia 1 to Victor, no level restriction, sir, Papa Oscar Delta. And also you're still number 2, number 1 is on final runway 36. 6800, vertical speed minus 1500 set. Check. 6,000 items. Push flaps 1. Check. Speed 220 i thrust idle open descent set. Check. Deseta milja, 3500 set. No altitude restriction. Air Serbia 1 to Victor, number 1, contact tower 118 decimal. 182 tower, yes, number 1 is Yes, no. Pogledajte, tamo je Serbia 1 to Victor, project Papa Oscar Delta. Prvi Oscar Victor, dobar dan, podgorici tower, clear dialer, Zulu 360, report, stop. Evo je Zulu, ja me 36, jer je to znamište Serbia 1. Vertical speed minus 1200, speed 190 set. Check.
Podgorica. Ja neću ispod 2000, vertical speed minus 1000 set. ALS, Yankee Uniform India 199, 359 identified. Vertical speed minus 700 set. Speed 180 set. Да я ему Push flaps 2. Speed 170 set. Technical set. Vertical speed minus 1000. 2,500. Speed 160. Jedan. Approach second autopilot in zone. Get 3 dual autopilot 1 and 2. Check. Lock start. Check. Speed is managed. Check. Flaps 3. Speed check. Front 3. Alt start. Check. Full flaps. Speed check. Left. Full. Landing checklist. 20 slot. 2700 za Mr. Brošter. Check. Cabin crew. A daj. Auto dust. Speed. Auto brake. Low. Inca memo. Landing no blue light. Landing checklist complete. Victor established pilot number 36. Serbia 1 to Victor, runway 36, clear to land, wind 170 degrees 3. Right, landing on 36, so it's Serbia 1 to Victor. 170 reach, order clear to land. Yes, the out marker position check. Yes, check. Autopilot display. Get 3 C. 1,000. 2.6 miles to touchdown. On profile. Check.
500. Stable. Check. 400. 100 above. 300. Minimum. Continue. Check. 100. 50. 30. 20. Retard. 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 Spoilers. A little green. Auto brake is on. Šta mu radi lezni vetar? Šta mu rekao radi lezni vetar? Vidi. 7 minutes. Okay. Srbijankovićeva, bravo, behind follow me. Bravo, big time, follow me. After landing. After landing, floods. Retracted. Spoilers. Is on. Hey, view. In progress. Radar. Off. Your big finishing system. Also off. After landing, checklist complete. Za vaše sledeće putovanje molimo vas da posetite naš website msr.com i pratite nas na društvenim mrežama. Hvala. After the LCO. Ladies and Oni gentlemen, zatvorili ceo vazdušni please prostor. keep your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign is switched off. We kindly ask you to take care when opening the overhead stowage compartments, and please ensure that you collect all your belongings before leaving the aircraft. We hope Left side you clear. have a comfortable flight. Right. On behalf of the captain and the entire crew, thank you for flying with Air Serbia, and we are looking forward to welcoming you on our flights again. For your next flight, please visit airserbia.com and follow us on social media. Thank you and goodbye. Right. Brakes. Brake pressure check. Engine number 2. Engine number 1. Cabin crew, this solid was check. Parking checklist. Hey, view, please. Is on. Engines. Off. Seatbelts. Also check good. Twilight. Off. Fuel pumps. Off. Parking brake and trucks. Parking brake. Set to park. Gorivo. Izvoli. Hvala ti seatbelts off. 840, 840. Parking checklist. Dame i gospodo, poštovani putnici, još jednom vaš kapetan iz pilotske kabine. Dobrodošli na Podgorički aerodrom. Tačno je 14 časova 22 minuta po lokalnom vremenu. Spoljna temperatura je 15 stepeni Celzijusove skale i dozvolite mi da vam se kao kapetan vođa vazduhoplova u ime posade i kompanije Air Serbia zahvalim na ukazanom poverenju u nadi da smo ispunili bar deo vaših očekivanja i da ćete usluge Air Serbia koristiti u budući. Hvala na pažnji, prijatan boravak ili nastavak putovanja i doviđenja. Ladies and gentlemen, once again, the captain from Hajdar, welcome to Podgorica Airport. At the moment is 23 minutes past 2 o'clock local time PM. Outside temperature is plus 15 degrees centigrade. Also, we hope that you enjoy our flight. Thank you for flying back Serbia and goodbye.